guys, kita back to book 6 into a new makeover. Hari ni I rasa dia nak ubah rambut design. So nak kena tengoklah perubahan dia. Harap-harap one the best. Harap-harap mesti handsome. Weh, serius tak tahu? Tak, semua tak tahu. Weh, jangan prank kami. Rey, jangan buat warna lain-lain pelik-pelik. Apalah jadi, apa jadi. Bagi surprise lah. Arifi, I watch you. I watch you. Early lah. It's too early. You're too early. Yes. Hari masih belum buat lagi. Arifi mana? What's up man? Selalu lambat kan? So hari ni araf awal. Sebab apa? Elak jam. Ni kata dalam grup tadi, jam. So datang awal. So, apa surprise hari ni adalah kita orang tak tahu warna rambut kita orang. Izzat tak tahu warna dia. Saya pun tak tahu warna apa. Tengok Araf lagi lah, dia tak tahu apa warna dia. Macam hitam je dia buat tu. Saya pun tak tahu. Oh, hitam je. So, kita tak tahu kita buat warna apa lagi. Itu surprise dia. Dan kita tengoklah kejadian dia macam mana. Dan thank you so much Code 6 Hair Studio. Just layan je, kita tengoklah apa jadi dengan rambut kita ni. Tak tahulah dia orang ni nak buat macam mana rambut kita. Apa pun, stay tune. Adalah saya dikejutkanlah dengan berita ni. Hasil perbincangannya lain. Dan sampai-sampai jadi lain. Kenapa? Sama-sama kita nantikan. Tangan. Adakah ini nak buat saya? Kita kasi tone je. Kita kasi tone, kasi blonde sikit, dah. Jaga. Okay. Fun fact guys, my early pink colour hair days, I nak warna ni. Cotton candy. I only got it like hours before I have to colour. Izzat guys. It's Izzat guys. Sama. Weh, Izzat ni macam Marlon. Ni bukan empty page. Ini adalah full page. Ada Izzat dengan Sky hari baru. Still blue. Jangan buat harapan yang tinggi lah. Pelangi. Tak kering lagi. Lihat lu. Ni yang hijau, kuning, merah. Kau tahu orang semua colour.
Tadi before Araf datang, rambut saya kehijauan-kehijauan sikit. So saya dah gelapkan balik ke warna biru gelap. Sama je. Diam. Yeah, I know it looks the same guys. Sebab Araf tak ada perubahan. Sebab production Korea suka rambut yang macam ini. So bagilah aku sedapkan hati. Okay. So production Korea tak suka rambut diorang sebelum ni. So dia orang tukar. The real reason is because Araf ni dia tak kerap untuk menjaga rambut warna. Warna rambut. Yes, ada rambut. Tu ambil lah kau hitam. It's not black. Still dark blue. Tapi So, tapi Araf orang kata apa paling cepat. paling awal kan. Paling lewat datang tapi Paling lewat di antara paling lewat datang lah. Tapi dah siap cepat. Why not? Kita disiplin on time. Weh, lain lah. Macam Big Sky rasa. Sky, jahat budak. Kau jadi kau biar tinggal dia. Sakit. Boleh lagi, boleh. Beda. Abang alah. Dia tak buat dia. Kau punya actually. Kau ke dia? Ya. Aku tukang tolong dia. Tak, kita bawa apa? Aku tak bawa apa? Kita bawa apa? Kaki bodoh. It's good content guys. The pink is gone guys. Wait, this is the color that I want. No. Baru cakap tadi Zat. This is like one of the colours yang saya suka, grey, blonde, or pink, or purple. So agak happy lah. Now you all call me Daddy Izzat. Daddy, tolong. Thank you tau pasal lagu tu bagi kita orang lagu bujang tu. Oh, betul. Kau barang. Saya sangat berpuas hati dengan look terbaru yang direalisasikan di seluruh Coach. So crazy. Saya rasa sangat tak tahu lah. I'm in love with my hair. What's up guys? So hari ni kita orang dekat Code 6 Hair Studio. So thank you Code 6 Hair Studio sebab dah touch up balik rambut saya, dah trim sikit dan dia dah buat hair treatment untuk rambut saya. So thank you Code 6 Hair Studio. Hai, Assalamualaikum, saya Arif Faisal. So hari ni saya dekat Code 6. Tengok rambut saya dah siap. Ini orang kata kejutan lah daripada Code 6. Ni saya rasa dia kira highlight lah, highlight. Saya tak tahu nama betul dia tapi dia highlight blonde. Highlight macam apa? Saya macam yang producer Piramid Saroma tu. Siapa dia? Komen kat bawah. Tiba. Musa Kush. Thank you. Bukan. Kawan dia. Justin. Thank you Code 6. Superb.
Kembali kepada Code 6 Hair Studios guys. Nampak tak perubahan? Perasan tak? Tak perasan? Tengok lagi, tengok. Free sound effect. Thank you so much kepada Abang Ray dengan team Code 6 Hair Studios untuk menghandsomekan lebih lagi before Izzah berangkat ke Korea. So thank you for your support. InsyaAllah to more collaborations again, to more jobs together, to more hairstyles and hair colors together. So thank you so much Abang Ray. Hai, saya Hafiz Kadir Alpha dan anda sedang menonton Alpha Buat Rambut. So, hari ni kita dekat Code 6. Thank you so much Code 6 for sponsoring kita buat rambut kita hari ni. Jadi ini adalah hasil yang saya buat. Seperti yang korang tahu, saya buat highlight silver. Ya, two tone. So basically rambut saya sebelum ni dia dah hilang dia punya warna. Dia dah jadi colour bleach je. So kita tambah warna brown, red brownish something like that. And then kita letak silver yang kat bahagian akar bumi dia. So thank you so much Code 6 Hair Studio. Love you. Hi guys, so hari ni ready berada di Code 6 Hair Studio. Kita nak buat persiapan untuk pergi Korea nanti. So inilah resultnya. Saya colour rambut tapi macam nampak tak nampak kan, sebab rambut saya dia perlu few days untuk dia turun. So servis sangat mantap, sangat padu. Thank you Mr. Ray sebab buatkan rambut saya. So yeah, that's all. Thank you Code 6 Hair Studio. Bye ready.